umthembu. No umthembu phela niya. Ayibhuthatha engakusho nje ngalula suku nami ngathola okhulu kumangala yabo. Ezinye izinto kuyijethi uyaphupha kanti awuphuphi into eyenzeka ngempela. Kwenzeka kanjani wena uthi uba mina kufika amaphoyisa ecothe imini mhlawumbe o past 12 ya ku1 kanje yabo. Afika afuna umunye umfowethu yabo. Angitshela umfowethu akekho ngibajethi uyafunda lo mfowethu benza uhasta la eTrophy. Ngithi akekho kuthiwa hayi alright awumfonele ngithi hayi ngisathatha ifoni yami ngisathi ngiyafona. Kube kuthiwa uthi yakho yabo ngoba mina nomfowethu amagama emsafana mina uNkosikhona. Okay yabo yeah ngicabanga ukuthi babefuna uNkosikhona ngco ukuthi bajethi mina ngiyayiphika manje. How kwabo kusuka kwendaba lo ngaboshwa ngathi sithi sizamana bail yavala yonke into impilo yami yabo uma uboshwe ngisho abantu mhlawumbe sokubathemba lesikhathi kuze mhlawumbe kusiza abantu ngibonga nje nawe usisi wami yabafowethu ngibona ngempela bakwazi ukuthi bebe nami nobaba kanjalo yabo nobaba uzohamba emhlabeni naye inhliziyo yakhe iyimpi ephatheke kabi uthi uhamba nje uboshiwe uba ya ngobushaya stroke ugcine shona kulo nyaka mfethu eyiphephisa manje sizakithi yazi ngabona ukuthi la mangaphumi lejele mhlawumbe ngizosangana kwenzima kakhulu eyiphephisa ngalokho mfana ngithi yazi ngoba nalowo muntu angimazi bo mina ngumuntu uyiphilela nabantu ngithi ngifuna ukubuza ukuthi lo muntu okuthiwa nembulele niyamazi kwenzeke mhlambe yini ebenihlanganisa naye bengeza kuthiwa nize niba ngabasolo bathi umuntu oyebamba inkunzi yabo mina ngimazi kwalowo muntu into ebuhlungu kakhulu ngendaba lo muntu mina ngihlali ngishona khona ke la kuthiwa kwenze khona isigameko sengihlala kwenye indawo kudala ngahamba lapho kodwa sithole sesenkingeni eyodwa sonke singazi ukuthi kanjani asazi noma ukuthi ilo muntu obe ufakazi wenkantolo obeyizondela thina noma kanjani kodwa thina lento ebesiboshelwa yona asiyazi ngempela so lo muntu onaboshelwa yena umuntu wayabulawa ebamba inkunzi wayebamba inkunzi usho ukuthi washaya umphakathi washona kodwa ke icala lagcina selijika nathi yemfowethu ngithi icala lagcina selijika nathi ngoba kwakhona lapho kuthiwe lento yenzeka nini ngabona 9 ekseni lapho kangisemsebenzini na Stefan osemsebenzini wena kangisebenza na Stefan not ngaleso sikhathi ngoba kuthiwe icala lenzeka Monday so nje kubebhlungu kakhulu ngoba abantu abaqale ukumbopha mina obaqale ngawe ngaphambi baqhubekele kumfowethu siya kumfowethu nje baqale babopha mina sesiya kakhe ngokuthini kuthiwe angazi bafuna bani ubhuti wakho yabo kanti uzoboshelwa kufana kwamagama ukuthi uNkosikhona Mthembu uNkosikhona Ngco so usho ukuthi babe ufuna uNkosikhona Ngco bagcine eboshwa kanjalo isebe so nje eyimpilo yasejele ngazi singachaza sithini ngithi ngifuna ukuza lapho ejele phakathi niboshiwe lapha isimo besinjani bafowethu yabona lebhuti uthatha ngosuku lokuqala mhlawumbe uma ingane yami nanangu sisi wami angibafonela bo ngifika lapha besifika ngoba bekhala yabo befuna into abayifuna abafowethu yabo kufanele befakele imali njalo kanjani ngaphakathi uyasatshiswa phela nakhona iboshwa uma ufika ke ejele usuke nawe ufana ukuthi uyahlanya nje usuke kungathi ulahlekile ngoba uthi nengqondo ngathi anginako ukutshela umfana obula lo mfana mina ngeke ngisho ngamshayisa okwengane encane yabo kodwa ikhuluma ukuthanda ngoba uyazi ukuthi la ukhona la akhona ngeke kwenze lutho chance bekutshela futhi hayi lalela kuthina siyakwaza la kwandoda moseka amandla sosebenzisa Butchathi into ezenzakale ejele ekunzima nezinto ebesizibona kwazana iziboshwa kuthini uhlala ungadli so nje ekuningi kwasejela ngazi ngachaza mthini ngaphambi nigwetshwe nito ke isikhathi singakanani kubo wathi unyaka noma 3 months unyaka no 3 months sihlenje isithukusi sidle ihabishi zonke from day 1 kuze kube nayo kuze kube uLosihlanu sidle ihabishi njalo kukhonye ukuthi sikwaziyo thina njengamanje so ngamanye amazwe ngabantu bama-veg ngikhoza ama-veg asiwakhoza ngama sengijalo ukuthi umuntu ufuna ukukhipha acabanga kabili angalokho ecabanga amavorsi swa ngenkanda manje sithandiswa ngenkanda no sikusifuzo ngoba fayisidle lokho sinikwa khona ihabishi nje hey bafowethu no kuyezwakala bafana hayi
sibonga khona lokho. Kodwa sobonga kakhulu wena Butchata kuMpongose Athonia. Sobonga kakhulu futhi sobonga ngoba kwathina asikholwanga mekuthiwa ngolosihlanu kuthiwe siyagoduka sikholwanga. Kodwa uMpongose simbonga kakhulu angazi sombonga sithini kumanje asinalutho. Akulutho. Akhulu. Izinto enaboshwana izama empilweni yonke into kuphelile. Thatha asinalutho mfethu angifuni ukuqamba manga asinalutho sengiyasho nase South Africa yonke ukuthi abantu abasichaza asina next nje iyabhede South Africa ngenye indlela ngazi ukuthi bengabe bengenza kanjani ukuthi mhlawumbe banyuse nendlela zokuphenya amacala ngoba indlela abaphenya ngayo i-wrong kakhulu and uma ukuthi wena ubhekene naleso simo uyi-victim yaleyo nto leyo ukuthi ube kuyicala uhleli uzo-oppresseka bacindazela kakhulu kuyimanje thina sagwetshwa umuntu oyi-witness uthi akasizwe isiZulu kulando isixhosa akasizwe isixhosa yabona nje into yenzeka nje thina yazi ukuthi singayibiza ngani so umuntu oyifakaza ilimi zomdaba akazazi lesingisi akazi yonke into wayikhulumani ngani hayi wayikhuluma inkinga sinayazi yabona lento ehle ukhuluma phela zona isixhosa kodwa ngale kodwa isixhosa oyimasazi yabo kodwa nje futhi nami engathi nje ngabonga kakhulu kuna Impongose Athonia ayisize kakhulu ngoba nami beke kwesikhathi ukuthi mangicabanga makuthiwa ngempela i-appeal iyabuya kuthiwa isigwebo siright angazi mhlawumbe umuntu wadinga ngabe mhlawumbe ngiyasabenzeyilela bengisengiyinikile uthi ngoba ubona ukuthi ngoba nje ingane zami ngashaza zincane ngabe ngibothi hayi vele ngophuma sezinabazulu kwazona ngoba nami ngiphuma sengiyikhehla 25 years ngoba ngiboshwe because noma usibuza isigwebo sasejele mothi udilika jele fanele bangihlala isikhathi singane nejele 25 years nakhona hayi ukuthi sokhipha so that ifile lakho silisebani ku minister mhlawumbe nje 27 30 years angithi azibonje lezo zinto lezo so nje ejele ngizoba ebantwini nje abaningi ijele angazi ngalichaza ngithini so ijele omunye umuntu angimfiseli ukuthi engathanga yakhona so into yenzakala ejele ebhlungu ayakubhlungu kakhulu akuyonda yomuntu right no kulungile bafowethu kulungile ake siyibambe la ingxoxo yethu kwamanje sihambe silaphana engomeni